Helo pawb, Tammy Sima o Biwniach Brod y Syni. Heddiw mae gennym ni ymarfer corff HIIT 20 munud i chi gwneud o'r cartref neu yn yr ardd. Rydyn ni'n mynd i gwneud pob ymarfer am 40 eiliad a gorffwys am 20 eiliad ar ôl bob un. Ailadrodd y gylched 4 gwaith am ymarfer 20 munud. Hi everyone, it's Tammy here from Biwniach Brod y Syni. Today we've got a 20-minute HIIT workout for you to do at home or in the garden. We're going to do each exercise for 40 seconds and rest for 20 seconds after each one. Repeat the circuit 4 times for a 20-minute workout.